شش دوبی پنج خامشلو بوتلارا کردی ایوار باش شرفان نیپگه چهار امیرین داعش لتلتمر کشتن و لگندوار کوبانی ناوندک استراتیجی رزگار دکن برزانی به سکرترین سه پارتین اندامین انک سراد جوه و هشیاری گوهرتنا دموغرافی لدورین کردی لسوریه دکه هکاکه داخواز لیبورینه جو خلکی آلمانیا دیکه و جمیل بایخ دبیجه ام ایدی دولتک کردی ناخوازن چه افغانیه کی میدانی جو گندواره تلتمر جو اورینت نیوز را گیهاند کو شروانین کرد شوابوری گروپ که چکدارین داعش ده کمینه که دا نیزکی گنده غبش لتلتمر کشتن هر یک جو ابو عدیات الاردنی ابو صهیب الانصاری ابو مصعب الشومری و ابو صابید الجزراوی کو همیجی جو امیرین داعش نه ده ناف کشتیان ده هبون هر وهوی چافکانی تکسکر کو همی چکدار لگلوان امیران هاتن کشتن لهجمار وان ندیاره ده هفته آدار بوری دا داعش ایریشن برفره برن سرتل تمره و گندواره وی و جوه دمه حتی نها روزانه شرد نافبرا داعش جالیه کی و یا پجا و هزن زیروانی این خابور جالیه کی دن و بردوامن هر وها داعش گله کریار نمرو وی به سر خلکه وی دا وریده کرنه که بهتری وان خریستیانین آشورینه ل باجار کوبانی نوچگیهان مدا دیار کرن که رخصنا داعش ایریشن بارگهن هزن کردی لگندواری باشودی باجیر کرنه و ده انجام دا پفشون دنا برای هر دو آلیان دا درکتن هوله نوچگیهان مدا زانین که هزن کردی برسوا ایریشن داعش لکوکا پر قراقوزک تا گند قل حیدیدان و هات زانین که هجمار چکدارن داعش هاتن کشتن و افسر شمس شمالی به ناو ابو عبد دوشکا شهید کرد جهلا خوف فروکین هفگرتن ناو نتوی بارگهین داعش لگندن بغدک آرمانش کرن و لورجی هجمار چکدارن داعش هاتن کشتن شارداری باجار مزن آمد سوی کامیون آلیکاریین کج آرت پیکته شاندن باجار کوبانی او کامیون دریا دری سینوریا مشتر پینار را بو کوبانی هاتن در باس کرن و برن نان پیشگهین باجیر کامیون لور هاتن بلاف کرن بری چند روزان جی شارداریین باکورین کردستان هجمارک ماچینین پاقش کرنه و ین تندرستی پیشکشی کوبانی کربون پشتی رزگارکرنا باجار کوبانی جچتاین داعشه باجار به تواهی ویران بویه و جهلا خواه شارداریین باکورین کردستان خواستن که آلی کار بن و 25 ماچین و کامیون تف کارمندین وی شاندن کوبانی و دست به پاقش کرنا باجیر کرن آگاهی بیتر لسر کار وی کامپانیه لبا ولات بکر ام تماشا کرد پشتی سه حیوان رزگار کرنا کوبانی جدست چکدارین اسلامی که ده انجام دا نزدیکی جسدی حیشته باجار ویران ببو دست به پروژه پاقش کرنا باجار بو پشتی که آلاوین گمارا ویران بونه بگو هزن دروای باجار گهشتن کوبانی لگل کارمندن وی که او هاتبون پیشکش کرن جشاردارین باکوری کردستانی والله مش باقور ام عربي خواتنا 25 حب عربانه و 4 حب جيسبينه حب كي كبشا مازنه ده حب قريدرنه يك اتفايه و اماتنا خباطي بكن بالي ملاطه بكن خلقي منه كردي منه ام الي خنا كل كاس الي مناك يعني پروژه دست پیکر به کولان فرمی و کولان محطه سرا برید و کولان چلو حیشتان روزانه 8 مجماران کار دکن اف پروژه و هیوکه بردوام بکه و هگر وره خواستن و بهتری هیوکه بخبتن ای آمدنه تبع عربی خواه تبع آلیات خواه واتنه که وانا پشت را هر نه آلیاتی خالفر بیلنو 15 روزه دینه حوال ندینه وارنش شونه وان خباته بکنه حتی که باجار توایی پاقش دبه و داتانجی
پر گیرید ام هیویدار سوتامینین مازوتن تشن آلیات ام کار بینیم بین ام نان نزانم که بری خواب کدانه راستی وانا آلی کاری مکرن دست وان صاحبه لی اما ام سوتامینی شوا بینیم و آلیاتنا بکار بینیم بین ام نزانم و اوه لعالی دن روجانه ولاتی ودگرن کوبانی و درولا خدا آواهین خوا آماده و پاقش دکن تا کو جواره که جو خورا چه بکن پشتی کو غریبی نکاری بون بپجراندانا چون شش مال رهال دران رزیل بون بر دیوار بون آنها جمع هاتن داره ام با خانی خواه خرابت کنه بس خانی ما خراب بونی خواه پیش جا به منه سبی خاطری با خونی شهیدان با خانی ما کوبانی ما گشکی خونی شهیده که ناکه ام جناب مجبور نبه داره پاک دکنه و دکنه اوجی هم هر نکنون هم دین امد خانی خدا بن عطا بنه که حوال خوردید که مرا چپ که دوید که کوبانی کنه و بابا که بلکی خانش خانی ما چه در دست ما کبن بس حیفه و خوردید چوی تیز دانین کو پشتی ریزگار کرنه تو آلیکاری جی کوبانی را نهاتنه پیشکش کرن تا کو پروژه این چکساز کرنا بنسازیا کوبانی دست پی بکه جبلی سروک هرما کردستان مسعود برزانی راگهان و 500 میلیون دلار بده کوبانی لی او ندیار جا آلاف راگهاندنی را کوه بچه آوایی بگه کوبانی پروژه پاکش کرنا باجار کوبانی دست پی کر لی اف پروژه چه قاسی دکاره و ویران بونه جهندر باجار پاکش بکه اف پرسک تی پرس کرن جری خستن ناف دولتی تا چه قاسی دکارن پیشگیریا کوبانی بکن و آلی کار بن دوی کامپانیه دا ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی سکرتر گشتی نتونیک بی دیار کرد که روش مروفهی از سیویلان لطخ کامپا یرموک لشامه پر خرابیه گود که ام نکارن لبنده بن حتی که لکامپا کمکوژیک پیک به سکرتر گشتی نتونیک بی بانکی مون ده جیوینا که چاپمنیه ده دیار کرد که 18,000 پنابرین فلسطینی نها لطخ کامپا یرموکن لباشوری شامه ده امبارگوی اندانه او نکارن لبنده بن که کمکوژیک ری درباز ببه بانکی من دا زانین که سیویلان نها لتا خایرموکن جبر شر و پفچینان دقومن حوجداری نوان به پاراستن و با آلیکاری مروایی هیا بانکی من بانک لآلی ناو نولتی کر که آلیکاری مروایی جبو سیویلان یرموک بشینن و تا خا کامپا یرموک وکو کامپا مرنه بناف کر بله تماشاوان هجا درباری روش میدانی لسوری ما افرا پرجوار آماده کردی ام به افرا تماشا بک لگندوار حمصه لباجاروک مطبابیر هینچالک بانان راگیهاندن کو پفچونن تن دناورا چتین رخستنا داعش و هزن رژیم دا قومین و هات دیار کرن کو چتین داعش در بندن رژیم لوان دوران کنترل کرن و انبارک چکان آن رژیم تقاندن جعالی خواه نویزگاه ارتش اسلام آراگیهاندن دازانین کل نافچین هبلا علیانی و بادیه شردنا ورا هیزنوی و چتین داعش دا بردوامه لشامل لنافچه عدوی هنجه در میدانی دانا دیار کرن کدوماین ده ترمبیلک ولاتیه کی سویل ده هاتا تقاندن و ده انجام ده هجمارک جه سویلان جیانا خوش دست دان و هجمارک دم بریندار کتن هر وسال لتاخا جوبر شردنا ورا ارتش آزاد و هزن رژیم ده دجوار دبه لعالیه کیدن فروکین رژیم کامپا یرموک ده 4 روژین بوری ده به 44 برمیلین تقینر تو باران کرن و ده انجام ده گلک کسین سویل بون قربانی و گلک بریندار کتن لگندوار درعی لگند جدیه شرکی دمی دناور ارتش آزاد لعالیه کی و لشکر و شبیحین رژیم لعالیه کی دن رود ده هروسا و لگوری که هات راگیهاندن که ارتش آزاد و دناوی شری ده هجمارک جخالن رژیم کنترول کر و ده انجام ده تانک که رژیم هات ویران کرن ده همان دمه ده هیزن رژیم با جاروک کفر شمس بموشکان آرمانج کرن بگو انجام نوی ورن ناس کرن لگندوار حمایه لنفچه اسریحین جبهه النصرة داخویانیه که دا راگیهاند که هیزنوی انبارن چکان این رژیم تقاندن هروسا لباجارن مورک والحمامیات هیزن جبهه النصرة ریبندن رژیمه ین کلوان دوران بجهبونا بموشکان او چکنگران آرمانج کرن و دا انجام ده هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن و هجمارک دن بریندار کتن
جیگەرێ سەرۆکی ئەمریکی جۆن بایدن دەبێژە و عێریشên داعش لە باکووری عێراق هیشت و ڕێکبەرین لەوی وڵاتی ببن یەک ji bo ku şerê dijminekî hevbeş bikin. Herwiha dazanîn ku hîn şerekî dirêj li pîşiya Iraqê heye. Biden digote rekeda li zanîngehan bergeyî a niştimanî da serkeftinên ku li Iraqê li ser Daişê hatine kirin bilind derxand û got ku pêşteçînên Daişê li Iraqê hatiye rawestandin û li gelek cîhan jî hebûna wê nemaye. Cîgerê serokê Amerîkî herwiha helwesta serkirdeyên Kurd ên Şîî û Sinnî ji bo avakirina hikûmet û paravekirina dehatên petrolê bilind nerixand. O got ku hêzên pêşmerge û hêzên Iraqê bi piştgiriya hevgirtina navdewletî serkeftinên mezin bi dest xistine û bi tenê Amerîka 1300 êrişên asîmanî li dijî Daişê pêk anîne. Biden balkişand ku hîn şerekî giran dirêj li pîşiya wê heye. Lê di heman demê de got ku Daeş qels û lawaz bûye. John Biden pesna hêzên pêşmerge da ku karibin navçeyeke berfireh rêzgar bikin ku ketibûn destên Daişê da. Fermandariya pêşmergeyan li Şengalê Qedîs İsa Zêwayî ji çapemeniyê re got ku çekdarên Daişê îşev li taxên İsmaîl Beg û Nasir ên Şengalê êrişên hêzên pêşmergeyê kirin lê pêşiya êrişên wan hate girtin. İsa Zêwayî diyar kir ku di şerê Han da çekdarên Daişê çekên sivik û giran bi kar anîn lê nikarîbûn ti ziyanekê li pêşmergeyan bidin. Li gorî wî fermandarî pêşmergeyan ku çekdarên Daişê xwestibûn ji rewşa hawayê û baranê Sûdê bibînin û êrişên pêşmergeyan bikin lê li ser neketin. Hata zanîn ku heta niha jî şer didome lê çekdarên Daişê nikarîbûn pêş da biçin. Di dema ku çekdarên Daişê hewl didan ku xendeqekê di navbera xwe û hêzên pêşmergeyê da li eniya başîqa bikolin ji aliyê firokeyên cengê ên hevpeyman navdewletî hatin bombebarankirin û heyş çekdar kîmanî hatin kuştin. Çavkaniyekî ji nav hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li eniya başîkê ser bi parêzgeha neyînewava ku duh çekdarên rêxistina dewleta İslamî Daişê dixwastin xandeqekê di navbera xwe û hêzên pêşmergeyên Kurdistanê da bikolin ji ber rê ji ber wan êrişên pêşmergeyan bigirin. Lê pêşmergeyên Kurdistanê zaneyariyên temam dana firokeyên navdewletî û wan jî ji aliyên xwe ve ew dever tobaran kirin û di encamê de du emîrên Daişê hatin rûxandin û heyş çekdarên wan jî hatin kuştin. Hêzên pêşmerge li eniya Xazirê ya nêzîkî Mosilê êrişekî Daişê şkênandin û herîkêm 10 çekdar jî hatin kuştin. Berpirsê ragihandina fermandahiya zêrevanî Muqda Dilşad ji rojnamevan ra got ku 2 danê nîvro li gundê Til Eswedê yê girêdayê devera Xazirê çekdarên Daişê êrişên hêzên pêşmergeyan kirin lê êrişa wan hate şkênandin. Muqda Dilşad diyar kir ku çekdarên Daişê destpêka bi çekên giran li pêşmergeyan dan paşê ber bi çeperên pêşmergeyan ve hatin lê hêzên pêşmerge berseveke tûj dan wan. و فرمانداری دادزانین کو دوی شری دا هریکیم 10 çekdarên Daişê hatin kuştin. Belê temaşevan hêja li bende mebin navbereke biçûk û em li we vegirin. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike şildora te çê dibe? Gulalyani Orient News bajarê Girkêlekê. ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه Sîpandêrkî ji bo Orient News Swêsra.
شێروان مەلە ئەبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا أكرم صالح أورينت نيوز حسكي جوان إيبش أورينت نيوز أفرين إيمال كرد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر أورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتانا كردي د أورينت نيوز ده یەک و بیستیە نەوەت یەک و دیتیە شهروانên yefeke çar emirên Daişê li Tiltemirê kuştin û li gundewarê Kobanî navendeke stratejî rêzgar dikin. Berezanî bi sekreterên sê partiyên endamên Enekesê re dicive û hişyariya guhertina demografî li deverên Kurdî li Sûrî dike. PKK daxwaza lêborînê ji xelkê Almanya dike û Cemîl Bayık dibêje em êdî dewleteke Kurdî naxwazin. دوباره سلاف لگوری مالپارا فرمیه سروکتی هریما کردستان مسعود برزانی ده پیشوازیه سکرتر پارتیا پیشورو حمید حجدوریش سکرتر پارتیا دموکراتا کردستان سوری سعود الملا و سکرتر پارتیا کتیا کرد سوری ابراهیم بروکر لسر ناواروکا جیوین ابراهیم بروج اورینت نیوز را گوت که ما لسر روش روج آوا و روش داوی ینوی بشی کردستان آخفین ابراهیم برودا دیار کرن که وانج برزانی گوتنا تشتکی بناو لیوگر سیاسی و رجاوان نمایه جبر که پیده گریدای ریکفتنا دهوک نبویه و هفکاری انکسیجی قبول نکه. سکرتر پارتی یکتی هر وها دیار کرد که ده جیوین دا برزانی بحثا لشگر کرن چار و باندورا ویل لسر خورتین رجاوا کرنه و وها گوت. برزانی لسر لشگر کرن چار و کوشبری خلکیج رجاوا دلگرانی خو نشان دا و جمع خواست که ام یک ریزی خواه بپاریزن. هیزن اسایش لباجار دیریکه و همو باجارین روجاوین کردستان هین به گرتنا خورتان و کچان بلشگر کردن چار بردوامه و لبا دری باجاران دسکنن و خورتان دگرن. هر وها هیزن اسایش بری نها خورتین که تمنیوان این کیمی 18 سالی لسر ریبند دبرن لشگر کردن چار لی نها دکوین کولانان باجیر و خورتان دگرن و تیزانین که ریوبری خسری هین چالاکین ورزشی لباجاران لدار دخن دا که خورتان بگرن و وان در باسی لشگر کردن خواه بکن. هفسروک کجک جمیل بایق ده پیوینه که هف بشتا لگل تلفزیون WDR و NDR این آلمانی لسر چالاکین پکک ین سال نودی ین 100 سال بورید آخفی گوت که از داخواز لیبورینه جگل آلمانیا دکم او چالاکی ایدی به تجاری ناین کرن. بایق دیار کرد که او ایدی دولتک کردی ناخوازن و تنه جبو چاره سرکرنا سیاسی دخبتن و وها گوت. ام ایدی ناخوازن لدیجی ترکیه شر بکن ایدی بسه به شر نه ام گیشتن آرمانجن خواه و نجی دولتا ترک. PKK de listaya teröre ya Ameriki ya Avrupa da ya لسروک فرانسی ان فرانکسیون پارتیا سوسیال ا دموکراتا آلمانی SPD و بردف که سیاست دروا رولف مودزیچ دبیجه که اگر مروف شر PKK لدیجی داعش و گوتنین جمیل بایق بده برهاف و چاغه دوه روشا PKK جنوبا ورا نرخاندن. عاکف حسن و پشتی خباتاوی لگل پارتین کارکرین کردستان PKK ایرو فیلمک دکومنتر لسر بن پیکرنا PKK لگل اندامین خو آمده کریه. فیلم بناو خون روز آوا یا جارا یکم لآلمانیا هاتا پیشکش کرن و جارا دویم جی لحولی را هاتا پیشکش کرن. لسر نواروکا و فیلمینو چه گیهان ما شیروان مل ابراهیم افراپور آمده کریه ام به هورا تماشرک. خونا روجاوا فيلمكي دوكومنتاريا وجدر هنانا عاكف حسنة
تەویکۆ دەرهێنەر بخوا بەرێ کازرەکی دیار بوو di pekekê de lê filmê wî li ser tawanên pekekê yan jî PYD yên li Kurdistana Sûriyê hene û têda çendîn belgeh têne berçavkirin li gel hevpeyvînin bi malbatên wan kesan re yên ku dibêjin ku kesên wan bi destê PYD hatine kuştin. فيلم هن بويرن كل روج أواي كردستاني وقت بويرن بن بيكرنا ما في مروفا تدهية آنية زمان أرشيف كرنا هن بويرانة فيلم كي دوكومنتيرة نبقشتية هن بويرهنة دكار بهستي مروفي كرد بليزة دكار دايكا من دايكاتا بقرينا أجل بر هناكي إيشيا خەونا ڕۆژاوا بەریا چەند مەهەکی تەنێ وڵاتی ئەڵمانیای هاتبوو نمایشکردن لێ بەریا چەند ڕۆژان لە هەولێرێ پێشکەش بوو و پشترە گفتوگۆ ji بال تەماشەوانان ڤە هاتەکردن لێپەرانیە کەسان بە ئاواکی سیاسی نەرینên خوێن li dijî siyaseta PYD danîn ziman bê ku tu nەرینên ڕۆژنەمەڤانî yan jî sînemayî li ser film hebe. Çima ew tiştek çê dibin ya rastî karê dînaya ne karê mirovaye ve hêvîdarim em bigeheniyek weko niha min got diya min got yekîtiya Kurda bide min ez ê Kurdistanek azad bidim te. Li dor pirsa hevpişkiya partiyên din bi PYD re çi di desteya bilinda berê de yan jî di lêvegera Kurdiyan ha de tu nêrîn di filmê navhatî de li ser helwêst yan jî nehelwêstbûna piraniya partiyên din nehatine ziman. Bi tenê pêşkêşkirina gazin û hawarên kesên qurbaniyan bû. چارەسەری ئەوە گۆ پەیەدە بتەناخوا نکاری هەرێما کوردستانی دەسەڵاتی بکێ دەستێ خۆدا سەرێخوا و نکارێژی سەرێخوا قانونا دەینێ و سەرێخوا هەر تشتی بکە ینی ئەو تشتیانە مەگوتیە گەرەک ئەم هەموو بن ینی دسەرێ وێدا لازمەوەکە و ئەنجومەنێکی هەبێ دەسەڵاتداریە کوردستانە سووریا بکێ. Heyama 4 saleya gotar, nivîsîn, semînar, filmên dokumentarî yên li dijîn kiryarên PYD yan bêjin YPG yan asayişê we gotê gotin bi tenê rexnekirina karê wan e. Lê heta niha tul dezgeh yan gotar yan nivîskar yan tiştekî din riya çareseriyê nedaye xweyanîkirin bi tenê berçavkirina xalên xeraba. û heta niha jî kes nizanê bêje bêka pêşa roja Kurdistana Sûriyê wê ber bi kuva biçe. Şerwan Mel İbrahîm Orient News Hewlêr. بله تماشاوان هجا بو برفرهکرنا نواروکن ناکوکین دنابرا تفگرا کردی لسوری آنها هم برای خوابدن قامش لوجبه داره اندامی لوگرا سیاسی بریز صالح گدو لگل میم بریز صالح تو بخیراتی و بولتنه سکرتر پارتی ابراهیم برو دبیجه که لوگرا سیاسی نمایه گلو ریکفتنا دهو کجی نمایه ظاهرم يعني برادري مرد أنا كسد شاشتيك مظن دكن زي والده يعني بزي براستيك زاني بانا يكتيك كرد بكيمانية خذ بسقطية خذ بقلكي باشتر جو أنا كسد دستك لجم ائتلافه يا لجم جهاتك درة أم تبدأ بيجن كيماني هنا أم تبدأ بيجن دوی ام بهدور و کمانیا چاره سر بکن. بله. لیبگرا سیاسی نه و ابراهیم برو و فلان و بیوان نچکری. لیبگرا سیاسی وقت مستق گله مبو و به اراده که کردستانی چه بو و دبین چاردیریا سروک هرما کردستان چه بو از باورم یعنی والله لیبگری ما اخفتنا که ویرنگیت شخور بکره از باورم از شاشتی مزنه و هینجی ریحبو و از باورم دم باش بکیشامه هایی گو ام خلد لخوابه گرن ام یک ریزیا خواه جیب کن و ام لیوگره سیاسی جی دینن سر سکا راست گو ام کاربن به پیشروج به انجام باش ام درکن. برز صالح نتن ابراهیم برو رخنیان لپیدا دکه و نتن ابراهیم برو دبیجه کلی وگر نمایه تو دبینی هیرو عبدالحمید حج دورشه تو دبینی سعود الملایه و طاهر صفوک جی دخواست کو بچیا باشوری کردستان لی اسایش نهیشت گلو بشه کی مزنج انا کسا جلی وگر سیاسی ناراضینه آن به رکافتن دو که به تواهی ناراضینه
هەلوەستە وەلڤێ سەرەکێ چییە چما ئالیەن تەف دەما و تژی یەک جوانی چما ون ئەنە کەسە هەمبێز ناکن يعني بري هر تشتي ام نتبدا من از نتبدا من بارتي ام نتبدا ام بارتي كردينو ام 6 سالا انجمان اجتماعي كردي دبون و از يك ايجو شريك دامزراندنا انجمان اجتماعي كردي دو از بردبك انجمان بونتي دمك دريجي ونهاجي ام نتبدا من دي ام دجن ايرو يك ريزيا كردات تشتكي راست مساله رخنا راست امجي رخنا بكن بگومان كماني پرن بگومان امجي دزانن پارتيك بتناخوا نكاره سركيشيا قلي كرد بكن روجاواي كردستان و امتوز بهودور آلي كاربن لدما قو برادر مد انا كسي بجوي مسألة دربن و حد تشتي حاضر بخوازن آماده بخوازن سرسيني گزيريني تسليمي وانا ببه الزوارم اوجي تشتكي قلتي زحمته و پیمانه دو که نه اگو یک پی بلیز بیرنگه کو نه پی دیستن یعنی بری چنداکی گوتن سه پارتی در کتنه ام سه اندامات خوازن سه اندام دانوا پیشت کن سه اندام ایت خوازن سه دانوا نهاد ویژن انا کسی نما نهاد ویژن ببورین نهاد ویژن لیوگری نما پیشت نما یعنی از باورم دیسا از بیجم رای هبو و ام بهودور کاربن گفتگو بکن ام کاربن دانو سندنه بکن و ام کاربن بهودور خوینه بویل وگریه بله بریز صالح گاوکو سرکردین انا کسیجی که داد کفنه سر را گیهاندنه او جی وکو تدبیجی و گوتناجی دوباره دکن گلو شاشتی لبا کیا یعنی گورکو او نا انا کسی دبیجن تف دما به تنا خواه تف پارتین خواه وکونجی باشکن کارن و این ریبریا خسری به تنها خواه شهرداریان دکن به تنها خواه هلبجارتنان دکن به تنها خواه دارنا موسکو به تنها خواه لشگر کرنا چار لخسر خلقه دسپینن به تنها خواه خلقه قدغه دکن لسر سینوران به تنها خواه خلقه در دخینن در ویروج آبا به تنها خواه هر کاری دکن لگوری که انا کسی دبیجه و تنها کارن خواه به یک عالی دکن و چما حیانها دیالوگک دری دیالوگک لسر ماسا کرونن و چیروکن هاگیش که به هفره گنگشه بکن يعني بدأ جارا ديالوج شيبونو بدأ جارا فرماسي أم حضورون استنو أجبارم بجواتا تالي دا لذكرة سياسي بري حيزة أم حضور الجهان انجام باش وبلاوكا جي ذركات لحوالي ما أنا كسي يعني بردوام دخازن دور بن دخازن جدر تشتي خبيجن دوري ميدانا كردي بن دوري ساحة كردستاني بن دوري برپرسیاریه بن براسي أبجي مرة قلب زحمت يا شدك أم دريجين راست يعني كماني هنا أم بهودو أم تود بهودور قارب دست خوا دين سروات كمانيا ودريا ديالو كير دريا دانوستانتنير أم قاربن وان كمانيا راست بكن أم قاربن بهودور بجهن انجام باش أم دبينن أو ريا راست يعني أجر بفيرنجي حوالي مي أنا كسهرن و بردوام شر وناكوكيبن وناكوكيبن أمي بكين كيدري أدجم إيجو خسارة دينه بإنجامة كردن ملتي مي إيجو بيش كردن جبر ميكي دوي أمبر جواندين ملتي إخوة دسار حميتش دير بقرن وأزجي أز بيجم أز شترت بيجم وأزجي أنا كسير بيجم وأجبايا ديجر بيجم كماني هنه دوی ام بهودور بخبتن ام بهودور هرن حرکی ام بهودور هرن جنبر پرسیاره حمو جهانه یک رزیا کرده ام بدن خیا کرن جمانا لیجبوگ ام وینا سراس بکنو ام وینا تی بکن دوی ام بهودور حبتی دانوستاندنه بکن ام بهودور دیالوگی بکن حیا ام بکن بله برز صالح ببوری نجبو کردبنا دامی اندامی لیدگر سیاسی کو تجقامش تو لگل مبو گلکس باس بله تماشاوان هجا درباره مجارا پکک و ندخواستنا دولتک کردی ام نهابر خبردن آمده و جوی در نویسکار عمر دلسوز لگلمه مامست عمر تبخیر هاتی و بولتنه جمیل بایق و پشتی هوقا سال جه خبات و کدا پکک ورخواست شهید هیرو دبیجه ام دولتک کردی ناخوازن گلو پکک چت خوازن خویایا کو تلفونا مال گل برز عمر نه آمده یا اما هو بکن جارا کدن وگرن لبرز عمر دان ایوارا دم جمیر 11 و 45 خلق لحسك عرض هجیا بيكو تزيان هبن
ده دما شر و پفشونا لآلیکی دنافبرا چتین داعش و هیزن رژیما سوری لباشوری حسکه نوچگیهان ما لحسکه دیار کرد که ده دما 11 و 45 ایواری ارد هجیا بیکو تزرار هبن لآلیکی دن هین ولاتیان گوتن که ارد هجاندن جبر توپین پفشونان بون هین ولاتیان لباجار عامود جی تکس کرن که ارد هجیا یا لبی ازرار بون جه نافچین کردی تماشاوان هجا چند کردنوچه و چالاکی جوارا برهف کردن در راپورا بیدام تماشا لقامشلو کومله جومرد آخر خوازه ده روژا پنجشنبه آلیکاریین کو ji peydeviyên jiyanê pêk tên li 1100 malbatên taxa hilêliyê belav kir. Akademiya Fikir û Ramanên Azad a bajarê Derikê ya Herêma Cezîrê korsa perwerdeyê ku bi navê Korsa Şehîd Rêzan hatibû destpêkirin bi merasîmekê bidawî kir. Li serêkaniyê komeleya hêvî ya li Hawerçûnê sellikên xwarinê li ser malbatên bajêr belav kir. هروها اندام کومله هیوی عمر امین دیار کر کو کومله هیوی سبجی روجا شمیه و 10300 سلکن خوارنه بلاوکه دو امبولانسن کو جالی هیوا سورا کردستانی و هاتنه شاندن در باسی قامشلوبون و او جالی رخصتنا روجاوا یا الیکاری مرووی و هاتن ورگرتن رخصتنا الیکاریان آگریدای دسته کاروبارن جواکی یا هرما کوبانی با آرمانجا شێوازە بەلافکردنە ئالیکاریان لە وڵاتیان بگهەرە جوینەک لێدار خست di civînê de xebatên rexistinê jî hatin nirxandin li Efrînê desteya tunduristiyê ya herêmê bi boneya roja tunduristiyê ya cîhanî korsek li nexweşxaneyê Efrîn li ser kulbûna kezebê dibin navê saxlamiya welatî ji saxlamiya civakê ye li dar xist لا حسك كامبانيا كاليكاريه جهيلا انجمنا ايلن كردي هاتا پیشکش کرن و لسر مالبات شهیدان و بریندارین کمکوژیا نوروز حسك هاتن بلاف کرن نوچه گیهان مهمان جزیری اف مجار شوپاند و اف راپور جمر آمدک جبوی آلیکاریا مالباتن بریندار و شهیدن کمکوژیا حسك آلیکاریا مادی نزی 3 ملیون و نیو لیرین سوری و هر وها زیدی 200 سلیکین خوارنه جالی انجمنا ایلن کرد شاغ عمود و یه حسکه لتوای مالبات شهید و برینداران هاتن بلاف کرن. مجلس عشائر کردی لباجار عمود و حسکه به کمپانی رابون جبو که آلیکاریا مالبات شهیدا و مالبات بریندارا بکن و آلیکاری جعدای مجلس عشائر عموده و حسکه تنه و چند دوست نزدیکی ما دور 3 ملیون و نیو برای سوری دا و 3 ملیون و نیو معاونات غذایی. د کمپانی ده کمیته خدمتگزاری یا تاقا مفتی بشدار بو و بشوی که هفبش آلیکاری هاتن بلاف کرن. اما کمیته کاروبار یاسر بقول تاقا مفتی سپاسیه گرم ام دشینن وقت بیجی انجمنا ایلین کردیر گوبه آلیکاری رابو جبو کمکوژیا 20 آذار لگوند مفتیده و از دوی باوری دم گو ام چی قسی جوان آلیکار بن ام نکارن وقت بیجی وان پکروانی وان وگرین و برینداری وان وگرین دیاره گو اف آلیکاری برنگ کی تایبت جالی انجمنا ایلین کرد و هاتا پیشکش کرن و تو آلیان سیاسی دوی کمپانی ده نبشدار بون اف پره مدانه هفدو تو هیزی سیاسی نه آلیکاری مکرن و نه غیر هیزی سیاسی وقت مگوت از دوباره دکن اف مبادره شجم مبو ام پیرابونه به آلیکاریا کسی کی و ای آلیکاری کرده برای بیج اشکره تیزانین گو به بلاف کرن آلیکاریان برینا مروین شهیدان جبیر نابه لیتوی ویه که اف دست پیشخری جهه کف خوشیا توای خلکین باجیر بو و هر وها بانگا یک رزیه نامه مالباتين شهيدا بو سپاسیا وفد مجلس العشائر لجزيرة لكن ببيع آلیکاریه شهيد مذهب داير وابجي بلكي صدمك انه يكيتيا كردي شباب لسر ويريا ويخويناك هاتي دانين اف نجاره که یگو آلیکاری به ویرنگی لباجار حسکه بلاف دبن لی اوه جاره بتایبت لسر مالبات شهید و بریندار نوروز بلاف بون و اف کامپانیا دیل درجاهی دروجان بردوام بکه همان جزیری اورینت نیوز حسکه
بله تماشاوان هجا جارا کدن اما هول بکن گو بری خوابدن آمده و جوه در نویسکار عمر دلسوز لگل میا برز عمر تبخیر هاتی دی بولتنه گلو تدنگ مدی بیسی الو روز باش بخیر هاتی و بولتنه برز عمر مدخواست پرسا خواه کم جتا بکم گلو پارتیا کارکرین کردستان دبیجه هیرو ام دولتک کردی ناخوازن پشتی هاو خاص خبات و هاو خاص سال و هاو خاص شهید و هاو خاص گری لسر شهیدین پکک گلو جمیل بایق چه خوازه؟ بله راستی جی از پرسک گرانه لمناتا کرن از چاوا بیجم یعنی منو یک سر پرسیز پارتیا کارکر کردستان بودم که بارم اوه چطور برسوا خوابدن بله لی مثلا ستاتویک بو کردا هر پارتی کردستان بیامن تشکی گلکی گرینگه ناوی ستاتوی آنجی شیانت کردا چنه دکارن دستلاته که چاوا ریوه ببن قادا نامنتوی ده قادا جهانی ده چه قاست کارن وی بدن قبول کرن چه قاست کارن سینورت حیی دولت حرم بیواته بکن و حبونا دولت که کردی در اصلا جهان ده نامنتوی بی قبول کرن بیامن گواه ام وی پرسا گران که اف زیدتر 100 ساله که ملت کردی ملت کرد به ایشاوی دکیشه و ایشاوی دبینه و بندسته برسه که گله گرانه بله برز عمر اتخوازم لفه داره تشتکی دنشتا بپرسم گلو گاوا کو پاکا دبیجه هیرو ام دولتک کردی ناخوازن افنت واطایا کو سیاستا پاکا تیک چو و سیاستا اردوغان بسر کت والله از توابیجم راستی جی بالکشه یعنی پاکا چه دخوازه آن پاکا دکاره چه بخوازه دکاره چه پیک بینه اف پرس بیامن برسه واوی هنه که به وی و گره داییه از ناوروکا داخویانیت وی شکلی چا بیجم از بیجم دوی مروف هنه که بهنا فره آنجیل بنده هنک انجام آن به بله آیا یعنی گلو راستی چه تخواستم راستی ستاتویک هم ناوی چه به دولت به فدراسیون به چه به یعنی حتی چه راده زبو کرده تخواستن اندازی هاتیه بردن اندازی نه هاتیه بردن من از پرسین تا بیدن هنه که هلاویستینه هنه که به دمه و به کنزکتورا سیاست جهانه و گیره داییه از نزانم یعنی پکیه براستی و وک تاکتیک دویجه آن وک استراتژیک آن لدجی آواکرنا دولت کردیه آن وک فلسفه نرینا جهانه لدجی ویه بیامن ارتشت انجدانه مثلا منو ذکرت بیجه مثلا وک فلسفه نرینا جهانه حبونا ستاتوین حشک جبو مروباهی زارارم لی اگر در دور تا جیران تا همو ستاتویک بناو دولت جبو حبونا خواه چه بیجم مجبور ببینن و قبوه آوا بکن و دمت چه مجبور من هبه موضوع کاره ویترسی بکن یعنی اف تشتین بناو هف دانه گاوا مثلا دخوادن امنت بجی فکر دولت بونه نگلو اف نرینه که فلسفی که آن براستی جی به سیاست ها ایرو دا نممکنه دولت که کردی بتا آوا کرن لسروی چنده اف فکر دست که پیش آنجی براستی جی مسئله پیش بگدنه بله برز عمر کرامات اتخوازم هین تشتکی دنجی لگوری کوته لباجار کی مزن وک آمد دیمینی جی آمد به بای تخت باکور گلو جواکا کردی چاوا ل اپراسیون آشتیه دنیره گاوا کو اردوغان باندکه و گاوا کو دبیجه دانینا چکان گلو جواکا کردی لنیرینا تدا وی کی قبول بکه پشتی ارخص خبات
والله جواتا كردي وش قبول بكيت قبول نبكيت او جي بيا من دخوازه ستاتويك يعني ناوي حتى في قاوه دولتنا بجي في قاوه يعني يقول كونجكتورا دولتنا بجي بيا من جواتا كردي محقق ستاتويك دخوازه كونه كيوان هبه آن بگیم چادره کیوان هبه وایه کیوان هبه طبعا آوایی به معنا استاتویا جواکی ده هبه که لی بنا تمثیل کرن از شرطی هبونه بیامن بو ملتا کی بله باکور جلگه بپرسی انسان یا نوا تلی خواهده و بدن انسان که سای بخواه که انتر که نخوازن از وی باش باورم لی وان هنه او لی چنه بزن گلو سرطن ایرو ده امی قاربن وی پیک بینن آن نه گلو ام نه مثلا داخل که وسا مازن رابن و پیک نینن و دیسا به هزاران میلیون انسان بین کشتن و اغلیده مازویرانیه که مازن به کردستان پیدا به شفا کردستان ویران و هیچ سرپاونه هاتیه همه چاوز بن به درکمن بله برز عمر ببورین جبو کردبونا دمه نویسکار عمر دلسوز کتش باجار مزنج آمد الگلمه بو گلکس پاس لباجار هولیره پیشنگه که ناف دولتی یا پرتوکی هاتل درخستن لی پرتوکا کردی تیدار نگلکی چالک بود در راپورا رود ابراهیم جه هولیره آگاهی بیتر پیشنگاه ناودولتی یا پرتوکان لهولیر گوبری چند روزان دست پیر کربو به پشداربونا سروک هرما کردستان مسعود برزانی هیجد دومینه. دوی پیشنگاه ده دست وشانخانه اجگلک ولاتین جدا پشدارن. دناو ده کسین جسوری جی هنه، جکرد و عربا، لدبن آلا رژیما سوری ده و اوجی جی پرسیبو. جیهان و ایمان دو کچین کرد جتاخا زورابا لبایتخت سوری شامه هاتنه و پیشنگاه ده پشدارن. جبلي وان هجمارة كدن جكردين سوري دهن وشانخانة يدا بجدار معرضة أربيلي في صالح حشتا سر هفدو أز مشاركة كم في معرضة بنافي دار رسلان طبعا دار نشرة سورية مشاركة في معرضة دكن وصال معرضة أربيلي تحس يعني صالة بريوي تشيتري يعني أخبار ما شاء الله سر هي اف بيشنجه مينا بخشايا كروشن بيري تي بنافدان جو برتوكين تيدا بجلك زمانة هاتية نفساندن لو ما هنگازنين كردين سوري لسرفيه كي هبون چاوا پرتوكين كردي بتيبين لاتيني تيدا كيمن كتاب ثقافتا كردي بيحتربا جبوي ملتي ما تاريخ خزاني بان ايشا خزاني بان بنيرن كاتش قاس مثقفنا واده هنا تقاس امينا تقا يعني ما تخص انه قلك بيش بكذا يعني قلك كردي رجاوا مشارك بر معرض اربيلي بس كما هي بس انه قالك كتابه كردي بلغه لاتينيه بلغه تامه يعني قالك جي برسيارت كن الفيديو قالك كتابه موجود اكثر شيء يعني معرضه اربيله يعني مسيطر كتابه دينينا دورتين ادبي دورتين مثلا او طلابه جامعه چاوبه و چلوبه کرد خودی لروشنبیری خودر دکهون و ناهیدن بچل مسه و توتشت نابه سدم لپیشوان برهمین روشنبیری ای هر ملتکی ناسناماوی دیار دکه کردین سوری جی بروشنبیری خو هاتنه ناس کرن تبلی گوجماره که مزن جی پرتوکان به زمان و تیپ وان تونیا رود ابراهیم اورینت نیوز هولیر تیپین زمان کردی جی لحظ ناکن داویه بولتانا ما دا دوباره کرنا سرنوچه شروانیه پگه چهار امیرین داعش لتلتمر کشتن و لگندوار کوبانی ناوندک استراتیجی رزگار دکن. برزانی به سکرترین سی پارتین اندامین انا کسرا دجوه و هشیاریه گوهرتنا دموغرافی لدورین کردی لسوری دکن. پکه داخواز لیبورین اجه خلکین آلمانیا دکه و جمیل بایق دبیجه امیری دولتک کردی ناخوازن. بله تماشاوان هجا لبر بولتنا مبداوی هات حتی صبح هر شادو بختوار